o le siki person le ta'u mai lava i te tonu o mori mau nei. Ma tangata le na whaia lato wa morianga nei. O le leo le asi nia e sofa ia toni te vanga. A o leo ma e ala na ala na mori mau matulanga. O le na tangia mai nisi o i lato sa mori mawina na mato fisotai. Sai te tonu o le farfamasi. O ka haka makua le kusa atu isisi fa ubinganga. O ke le loa iai po le mai mau le kaimi, po le mai mau le avangoa. Po o le fia kango e kalifa le ia fesiri. Po o le fia kama mafa. Ia po le lofi o se mea. Which is okay o ma nama le la foto. Ono o tangata tonu le usa ur ko inga kalifo ile I don't know. I was not there. I'm not sure. O te leo. O tu inga talifa pene iwa ai mata. Le fama sinonga me solo sungo le lilo ia. Pe afa pe o le tula i mesi tu inga tangata one of the key witness ai sau de kalangoa e le rol mera kalangoa fa mo E la ngona whano noa, especially au o malu o la tau a vea le tanga vai o le saolo tonga le atunu. Ma o la tau fo i o lo whaile la tau tonga e lau te tau tua ma ono le atunu le wha maluina o tu la fono. O toa inga tali la wha pea o le fesidi atu ai a wha pea o la kalifia ma lie mai wa pea o kele iloa o kele iai o le wa aila ia a le kula fongo. Ai se ala o e agree ke sau e soli ile famasingonga o le ke sau fa ka alor fengo o la mulima. Mai o mo lia fo ila lo kula fongo. A vai la le vai nga kasiko luiva o le Crimes Act ale atunu. A mola misa pen fainga va inu. Crimes Act 2013. O ie o mo lia. La sa wai le perjury. Perjury is an assertion as to a matter of fact, opinion, belief, or knowledge made by a witness in a judicial proceedings as part of witnesses' evidence upon oath or affirmation. Ai sau e lola ia le vaenga kasiko lui va kolu o le section 139 ngai lalo le vaenga long code. A person who commit perjury is liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Afa pe o le faka alo i faka alonga i vai le fainga o mo le mau leo. A leo o mga faile whakaukonga wa pia o, o kangakangi e apia i luma whamasingonga. I menge o moni mau. E mua faile whakaukonga po lela aka uli mea sa o mani mea mong. Awa ai ngi la, awa pia mai ngakele iloa. Pe wha pia mai ele iai o. Ai se a nga le nga laingong agree nga ke stand before the court. E tell the truth. The truth is there is no evidence. He wasn't there. Ale ala me o laing wha mai mau for kamil ko. E o foi la a ko nunga le vaenga nga misa o kula fonga vai la kasi fast food fabricating evidence o le mai le yayo. Is that the evidence? Ele o yayo ala la me nga lenga failanga become a part of the investigation. And olaisa o I kasi fast food, a person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years. Goes up to 3 years in fain fa pui ele kanga kai e nga ke fabricating nga yang evidence pe nga ke ole upule fabricate ko sa kango faungi ni evidence pongi me fa mau ngi se mo mau la wa kango fau pe pelu ko lu ka usanga I lima ka usanga I lunga wa bar asa o fole mar kasi fakas conspiring to defeat justice e ko kong I mengi u fama singonga e ke ka ma fai lo e fai se mo mau pe pelu mai ka ma fai se mo mau nga I defeat ile cause of the purpose of justice. It's a crime. Alasa or kasifakasi, a person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years. Who conspires or attempt to obstruct, prevent, pervert, or defeat the cause of justice. Kolu, ongo, malilima, was fulkasi kausanga. This is how long someone, especially as a il capacity or la o famalua kula fong or police officer or any government officials. I leo kule court. I whaka alore whainga o lako mori mau. Saying you were not there is not an excuse. So le fesili la.
So why did you become a part of the witness team? Why didn't you tell the prosecutor you have nothing to say? Remove SOA. Because a local mafai about the ficus furmo kupumurma. Lewa fama in mau wale kaimyo le court. Fama in mau wai ia resources ale kungu. Onga kakawanga sa ilia le amyo kongu fama singonga ngi mamuri yangangi. Ase vai le quality o mori mau le mo lia fo ingi kanaka wa violate ai le liberty o kanaka ngi le mo lia. Usolo mai mea pepelo, ma mea le sao sao. Ma mea le o fai mai ele iai o. Ma mea fai mai I don't remember. E mo lia ai kanaka ngi. How can you meet le merit, le threshold e kau inga presi charges ilalo le kula fongo o like the Crimes Act like ngo pe afa pe o quality o ngomba. Saka kau leo ma le prosecutor. Include le attorney general. Va ia ko ar faina. Ai leo wa kungi the file is just a lot of holes in it. Leo pick ele defense team ia holes. Maka ngai ma le official leo. And I hope umala case lea ai fa pe o fea ya nga yele fa unga fa masingonga a fa pe nge mo ifo le ese credibility imoli maunge. I hope some more will uphold the rule of law. Judge nga ngi fa ka longa i vai ia le makanga longa leo. Judge i lalo le Crimes Act